Tokom više od 5 godina od početka realizacije globalističkog projekta COVID-19, mnogi su shvatili da tu nije bilo reč o smrtonosnom, zaraznom i do tada nepoznatom virusu koji smrtno ugrožava čoveka, već da je nad čovečanstvom sproveden planirani projekat depopulacije kroz jedan od najperfidnijih oblika specijalnog rata. O posledicama navodne pandemije najbolje svedoči zdravstveno stanje stanovništva i što je još monstruoznije, izgubljeni životi. Prema zvaničnim podacima, do 13. aprila 2024. kada je prekinuto svakodnevno praćenje na planetarnom nivou, planeri ovog zločina su na globalnom nivou registrovali 7.010.681 preminulog navodno od COVID-a, a u Srbiji čak 18.057. Da bi toliki ljudi bili usmrćeni, u psihološkom ratu su i kod nas primenjeni 24-časovno zastrašivanje od strane političke vrhuške i medija, insistiranje da narod primi takozvane vakcine čiji je sadržaj nepoznat, zabrana kretanja bez maski na licu, zabrana bliskog kontakta čak i među najbližim srodnicima ako ne žive na istoj adresi, a na kraju i uvođenje vanrednog stanja. Vanredno stanje i policijski čas, propisivanje kad penzioneri smeju da odu u prodavnicu, hapšenje ljudi ako van policijskog časa odu u apoteku, suđenja i drugi oblici terora nad stanovništvom su bezobzirno kršenje ustavnih prava građana. Uz to, psihološki pritisak na narod i kroz otvaranje novih bolnica, izjava da će nam groblja biti mala, otvaranje karantina u sportskim i sajamskim halama rezultirali su masovnom zabludom o postojanju opasnosti, a sa ciljem da se poremeti zdravorazumsko rasuđivanje ljudi. To je deo razloga zbog kojih je na sednici privremene skupštine odlučeno da odgovorna lica u Ministarstvu zdravlja i Ministarstvu unutrašnjih poslova budu izvedena pred lice pravde. Poštovani pratioci YouTube kanala Privremene skupštine naroda dostojnog srpskih zemalja i pomorskih, zahvaljujemo na vašim redovnim donacijama koje omogućavaju naš rad i širenje istine o jedinom legitimnom rešenju svih ključnih problema našeg naroda.